Kas ngay sasangpot ti may sa balasang. Ay, kuha na nang. Kasangay nga minti may sa abarkadak. Iniyawis na ti ipapan mi itibar. Iso ang medyo na imasan mi tinaginom. Amom kaday ang na-expel ka iti pagadalan niya. Awanan ti maaramidak no kasta nanang. Ado nga minti bagsak ko kadag iti subjects ko. Ayunay ka na bay. Bimababayan ka, bula! Baul! Anay, suri nanang. Suri talaga. Tapnog nakam ka! Agawid ka ijay probinsya! Kat ijay kan nga agnaag! Iti kasta, marik nam tiriga tibiyag! Ay saan Diyak kaya ti agnad ijay nanang. Ay, anya ka di manan dayto nga inaramid mo, ading. Pinagpungtot mo manan ni nanang. Ay, na-expelak iti pagadalan manang. Okat, anya ti plano mita? Saan ka mat amabalin basta-basta ag-transfer latan? Kapilitan na sumardeng kan. Gusto mo kidi tama kay nanaakpay. Kinapudno na, marigatan nak unayan nga agadal manang. Panagrignak ket, nabanbanog ako nga agad-adal. Angam narigrigat met no awan adal mo. Padasak tumanan nga ituloy, inton sumarano a semestre manang. Sige, igaod mo to nga rod ti agadalwan. Ikagumaak to manang. Aywan gayam, kumustan ti riknam? Saan ka din amarigatan nga umangas? Saan meten? Nula ang makalang abak iti asok. Ken adamakan ko ang maikontra santo sumro ti sakit ko. Nakarumok nga minanday ta nga allergy kan asma manang. Ay, wun nga rod. Napanan manang ti kabsat maufay. Adda ka numapan nagatangan, nanang. Anya ka diti masapul yukin kwa na? Nasaysaya at matlaang no agnaedan ijay probinsya. Tulungan na ni ulitagyaw nga agtrabaho ijay. Kasla na pintas day tang idea yu, nanang. Anya nga tano sumuro takmat ijay. Mangala akpay laang iti bakasyon ko. Tamapan kami iti ayan ni ulitag daryo. Ay katuan anak kaw. Ngamnay, mabiit ka lang ijay wang. Ang mga no kumarumot ti sakit mau no agbayag ka ijay. Bayam at tumulong ti kabsat mau kadag iti trabaho ijay. Iti kasta, marik na natirig at tibiyag. Angam nanang, ang mga no saan na akabaalan ti agtrabaho iti talon. Ay so, sawanan mabalin na. Saan nga iso ti masurog no di kat siya? Saan ko nga ikan iti kwarta na? Tapno awan ti aramatin na nga agbalang. Hello, asino ka di daytoy? Siyak day tao, manaw. Ni Duna. Sigamat gayam. Bagman, nakaawag ka mo, itading kaw. Agbakasyon ka naw, dagiti doa ka kaanakam dita, manaw. Nagpakada pailaang ni Fe, iti trabaho na. Nimot amay, kayat ko asurwam nga agtrabaho iti talaw. Iti kasta, mapadas na tirig at ibiyag. Tapno adda kung kunana ang nagikat nga giskwela. Ay, nawaw. Imbaga, ano kabalan na ti agtrabaho, iti taltalo, nuno bangkag. Ay sos, masapol asursurwan na dagiti trabaho ang naglabasak. Iti kasta, ipasnot nantaw ti agadan. Ay, nulaki di ta agbayag dito, masursuro nan to Wan manaw, kayat ko amakita ni amay, no kasano ti kinarigat ti awan nagadalan na. Sige ading kaw. Mawatak, ti kayat mo mapasama. Ay nahagyaman na manaw, tulungan nak amang disiplina iti balaw nga anak kaw. Man nakibarkada ngamin unay ditaw, aginumpayaw. Di kagdana kading ko. Kasarita to ni Ami. Apa man, na makasangput na dito, ya? Naragsak nga isasangput yo, kakaanakan. Agyaman kami, uncle. Agmano kami, uncle. Bendisyonan na kay ti Diyos. Kaano ka din tinaudi, ayo umayo ditoy? Jakpay kat malagipan, uncle. Basit pa'y ngamin ni Ami idi. Matanda anak ang nagluwan kami idi ti pasagad. Inguyod tinwang. No kaya't mo akaglugan ka man ay kaanakan. Ay nawaw, sa anak mo nga ubing uncle. Ala, mabit lang. Tamang pisiak iti kakaruyin anyog, tamang antayman.
isuman ti meriendaan tayo. Ay, wala, Uncle. Naimas ka na sam ititubog tinyog. Malang nga ron. Urayan da kon, tamang pisyak itinyo. Sige man nga rod, Uncle. Makain-inumak una yan. Ay nawaw. Apay akas to'y, Uncle. Nagsipngot. Dahito'y laang kadi alam para ti silaw tayo. Wen, tawan kuryente dito, basang. Unay katirigat ti biyag dituyin ngay. Awan lang arudan ti signal. Nagsipngot pa'y. Rabi ilang arudan. Ngum ay na. Permi ti dagaang na. Sapay nagadu ti lamok. Adamat signal dito, ibirbirok, Napigsamat kat ti signal, nga to ti turot. Ay nawaw. Jakon kayat ti agnaad dito, Uncle. Agsubli akon ije syudad intun bigat. Adakan ka day takaanakan. Ngam adaya kwartam nga aramatam nga agsubli jay syudad. Adda siguro pa'y kwarta ni Manang Fe, Uncle. Nakuna na ngamin nga awan kano kwartayo. Tilang kano pasahi yung ay may. Sa may sa, agseminar ni nanang yaw. Saan nyo madanon ni Jibalayaw. Nagrigatan ay ati kastoy. Sa anak nga agbyag dito'y probinsya, Uncle. Nuang kadabaka, kalding, kan karuutan ti makitkita. Ay, diyak maanusan ti kastoy aklasi ti biyag, Uncle. Ay nawaw. Imayak dito'y turod ngum awan lata ti signal. Ay, sinalbak ki de. Magnaak pa ang umato. Barang ada signal. Ay, salbak ki diti kastoy. Makaisbuak pa yan. Ngum awam CR dito eh. Hindi nasayaat. Mapanak aglingod iti ayan day ta kayo. Awan mo makita ka tao. Hindi ta. Agtugawa kong tao misbuak. Ay nawaw. Adda gayam lalaki ako mitkita kanyak iti saan unay nga adayo. Naglukon. Hoy, bastos! Apay asirsiripan na! Ay nawaw, saan ka mat asinirit, miss? Hindi tumalyawak, nakatugaw ka magitan. Anya tinakitam, bastos! Ibagam ti agpaisaw. Anya tinakitam. Ay, awan tinakita, miss. Kamot, nakatugaw ka nga rudo hindi tumalyawak. Kaya may isa, nalingdan ka kadagiti na sa mag-aruog. Awan nakita. Bastos ka talaga? Apay nga adda ka ngamin dita, ah? Ha? Si kakit di mo, miss. Aggagay ka nga rod. Napang kami miss buditan. Insangong pa'y kanya. Bastos ka talaga? Ha? Panawan ka man lang. Sakpay ka nun ti bastos. Apay niya nga ti basol ka. Iso ti may nagtugaw dito paggagay ka. Ang awam mo nakita. Ha? Asino nga taday chay? Nagpintas a babae. Ngam, kaslamit suplada. Ay, nawaw. Apay akas taunay amisuot mo. Saan mo tan ama i-drawing tarupam? Apay, asino ti karurod mo? Ay, napanak ije turod. Ibirbiro ko ngamin ti ayan ti signal. O kat, sa dino abanda tinapig sa signal? Ay, mabuisitak, iso anagawidak. Ni, anya ti pakabwisitam nga ay ame. Idi makaisisbuak. Napanak itilingad ti may sa akayo. Intugaw ko kat imbis buak. Jak nakita nga adagayam lalaki iti saan unay nga adayo. Ay, nawaw. Kat, nakita na ka. Una, idi timmalyaw kat husuan na katugawak ang nakasango iti ayan na. Anya? Kat, imbag no di na nakita. Day tangaro ti pakabwisita. Ni, apay? Dinamag ko no anya tinakita na. Kuna nakit din nga awan kanumot, tana sa magkano dagiti ruot. Anya? Mapantaman nagbirok ti signal ije bantay manang. Awan nga minmat signal dito eh. Inton malmalo, mading. Maturugak, tadyak unay nakaturog iti rabi eh. Ay, nagboring dito itawan ti signal. Masadutak kumasumang at ije bantay, ngum kapilitan ah. Jak pa yun makaayayam tawan mo't nga rod signal. No kayat mo, umuna ka, tas sumuro takto, inton makariingak. No apay mo't ngamin nga inbaon na taninanang dito'y away ah. Aw-awan ti signal, makapasurong.
manang Fidejay ah. Ditoy manang, sumangat ka pay. Nabannog ako ading. Bumabakan, tagawid kan. Tanay, kaslaag tudaw. Saan pa'y analpas to ay ayamak iti cellphone ko manang. Umayon tinapig sa angin. Umay kan, agawid kan. Hala, kumaron saman mo ti asman ni manang. Umay kan Umayon tinapig sa atudo. Uwan manang, bumabakon. Ni aktudon. Kasano da ito yan manang, napasatamutan. Marigata na umangis, ading. Tulong! Tulungan na kami kuma! Pangasiyo! Ay, apay nagpatulong ka. Ano pinapasama? Ni Bastos. No choice. Ni manang ko, agkapsot. Saan ang makaangas? Pangaasim, tatulungan na kami. Apay nga rin nagdakay di tatit nagpik sa tito daw. Magitlan, umayag na. Oh, ay, sa dino tayo ni manang mo. Ang kwa, dita. Iti ayan day ta abato. Ay, nga. Sige. Umuna ako na. Ay nawaw talaga. Intarayan nakbatan ti Bastos. Napanan ti ayan ni manang. Surutak adagos. Amahan kit tinuan niya pati aramidin na kini manang ko. Dalasan, ipanta ni manang mo iti ospital. Ha? Sinakroy na matan ni manang. Ada ka di among apangiluganan? Awagak to inton madamdama ti tricycle driver. Inton makadanon ta iti mismo a kalsada. Umay ka, dalasan. Sige, magnakalata ta sa magsarunua. Nagrigat ti aktaray ta nagalis ti dalan. Sige. Anyang amin tinapan yung inala dito, hikit nagkuyam ti panawan. Ay, adapay gayam sakit ti kabsat mo. Oh, Amak nga rin agtudo. Kas kamot kalalaingan. Surun ko. ala, darasam ti magna. Sapay, ipiksanan sa titudunan. Nakaawag ka manaw. Kumusta dagiti kakaanakam dita? Ay, delikado ka no umatake ti sakit ni Fe. Masapol na pagsublik ida dita, tadayo ti ospital ditoy. Ang mga do agatakin tumanan ket dakdakas ti mapasama ken kuana. Ha? Nukasta. Simbro ti sakit na dita manaw. Wen, imbag kunam tata na singpet alalakyan ang tulong kadakwata ket naipan adagos iti ospital. Sige, pagawidom nga rudidan manaw. Ay kapilitan ading ko. Ang mga do niya pa ti mapasama ken kuana ditoy. Adayo kami ngamin dito iti ospital. So pasensya ka na. Maawatan ka manaw. Mala pagawidom nga rudidan. Kat awan ti rumbang apagdanagam. May saka gayam a pulis, barok. Kasi ti apo tata. Nabailak man tinagadal. Uray kasano ti kinariga ti biyag. Awan ay among barok. Saan mo't kat alakpad ti kinariga ti biyag. Tapno tunuyan, wano tong palen dagiti arapaap. Aramidin kit di dagito'y akarit, ken inspirasyon. Tapno agbaligi ka. Uwan tata, ket agyamanak. Ay, sa dinong ay ti destinum itabarok. Ijay syudad tata. Ay, kasta? Ay, umadayo ka nga rutan? Saan mat kit di unay tata? Dito yak mit lang nga agawid tunggal day off ko. Sige tata, patuloy ko. Agbantaya pa dito eh. Adun tumot kami ti ag-jaywalking dito eh. Amuda lang nga roda na may parit. Ada babae nga agbalasiw. Ay nawa, sulti pa ka. Miss! Bawal ti agbalasiw dita! Agsumli ka! Di na ingkas kaso, agurin ka man. Miss! Apa nga pilit mo ti agbalasiw? Timarikid din. Sulutan ka. Miss! Mabit lang! Apa nagbastos ka? Nag-jaywalking ka itay. Bastos ka! Antanay ko! Iba't ang timak! Ha? Sika? Wen! Sika ni Bastos! Ay nawaw. Si Kati Bastos. Imbagak lang arudan nga awan ti ag-jaywalking. Yung nagbalasiw ka lata. Agyaman ka, tasyak tinakakita kan ka. Nulang dagiti kakadwak.
Amangan no tiniliw da kan. Ay, pangasi manong, maladawak nga minin iti pagadalan. Promise, saan kun nga uritin ti agjiwo ko, King? Tapno di mumot ko na. Palubusan ka, tamaladaw ka na ko nam. Agam no aramidam to pa iti agjiwoking inton maminsan. Ay talaga tiliwan kan. Agyaman ak unay manong, di ka agdanag, saanan ang maulit. Kan pasensyakan, no pinanaganan ka iti bastos. Amok asaan ka akasta. Ngamin, nakita kon ti husto nga kababalin mo. Kat ulitak man ti akki daw iti pamakawan. Sir! Ay, nawaw! Kaskunada nga ruden, saanan ang masapul nga ipalawag mo pa iti bagim kadagiti tattao at judgmental. No lakit di awan aramid mo, awan nga rudmat pagdanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Mat nga agar-arado ni Manong Pedro iti asidag ti bangkag tayo, lakay. Agbangbangkag damot siguro ijay ha. Ingka ko makitaan, bantayam, amangan no iraman na nga aradwan ti masakupan tayo. Amumod da kasinsin ti nagpatinggaan ti daga ti tunggal maysa. Wen, ngam ingkalat takitaan nang runa no kasjay nga agarado da. Ay nawaw. Day takat tinakban bantayan nun. Saan tapay nga agasawa ide, amudan ti nagpatinggaan ti kukwada. Kunam idi ta diretso ti linya ti boundary. Ngam idi nagyanak iti baba, tinangad ko ket limabas iti banda ti amyanan. Kino dakkel akayo ti dalipawan. Isuday jay ti boundary. Ang paiso nga rod tay kunak alimabas. Ay kit minulaan da siguro Inton marukod, kukwatay mo iladay jay bakit? Imbag ta nagsabat ta dito'y bangkag, abira. Apay ka di abirat? Adda ka di ibagam? Limabas nga min ti asawam iti masakupan mi idinagarado. Ay nawaw. Pag kunaamat alimabos abirat? Kuna nila kay ko, ajay kano dalipawon ti boundary. Apay ngay alimabas ni Manong Pedro. Kat no idi pay lang mat aminulaan na dayjay abirat. Awan ka pay ide kat sigudan amulmulaan da dayjay. Ay nawaw, ay sana mabalin. Saan nga min nga ammo nila kay ko ti agbasa iti mapa ti daga. Kaya't mo asawan, minulmulaan may iti saan may amasakupan. Day tatipod no, uray kitain nyo ti mapa, tinagpatinggaan tayo. Nagkita kami kanikura iti igid ti bangkag lakay. Kunana aminulaan tayo kano ti masakupan da. Ay nawaw. Agum day ta na ikamkamang. Kaya't na nga iso ti agari ditoy. Nabayagan na mulmulaan tayo dayjay. Day tamo ti imbagana. Ay nawaw. Agraraman kit di day ta na ikamkamang. Awan ka di ti imbagbaga ti kasinsin mo may papan iti day ta abanag. Awan. Tanabayag ket nga ron ako kwa tayo dayjay. Apay ngay nga rod akas ti ibagbaga ni kura. Limabos tayo kano. Awan pa bayin dayjay ako ra. Amangan no ti kayat na ket tagikwain na ti di namit kuwa. Apay apinukan datatang mo ti sangsanga ti dalipawon ijay asidag ti bangkag Ugi ngandan sa kano, anti. Day tamot tinangag ko asaritaan da. No uging da, masapon nga ibingayan dak iti uging ta boundary jay dalipawon. Anya ti boundary, anti? Ay nawaw, di mo pa'y gayam ammo, taawan pa'y ammom. Boundary kat tinagbedengan ti daga, nawatam. Ibagak to kadakwada, anti. Ibagam, tainton agakas da iti uging, inakmat alaan ti bingay ko. Apay ngay amakibingay ka?
Kat saan kamot atimulong ang nagpukan kan naguging ante? Gaputa sa anda asolo jay kayo. Paggudwa anday jay akayo, taboundary kat nga rod tinagtakdran na, naawatam. Imbaga ni Antikura, makibingay kano iti uging no maadaw yo. Ta-boundary kano tinagtakdaran ti kayo, tatang. Ay nawaw. Kumaano na po kanti kayaw. Diyan lang matsangana ang makalinong iti masakupan ti pinukan kaw. Kasta ka di, tatang? Saan nyo apinukan tinagsag mo iti masakupan da? Saan? Uray awan ti adal ko, amok matirumbeng. Ay nawaw. No kaya't da, pukanan damot ti sangat ti masakupan da, taugingin damot. Amangan no inton agakas kayo iti uging, kat umay na alaan ti bingay na ako na, tatang. Ay, padasin na. Tamakangag iti di na pa'y nangangag asao. Nakarumot ni ipagmulakay. Ay, uwan nga ron. Nakarkaro pa ngam ni kasinsin. Isumot nga agpaiso ti makakaadda nga agsasaw ako kwada kano day adaga. Hinton kon, nagbalin kat nga ron nga uwak ti sinalbag. Saan nga ta mabain? No siyak, mabainak ang makibibiyang. Ngamen, naikamka mga klaeng. Ay, awan pa'y na dadya tao. Nangalalaan nga ta ni kasinsin iti dayjay nga asawa na. Apay, nagamamuan da ngamin aya. Tsaka mau, basta insang pinamilatan. Ay na, nagturod ang mangibaga ako kwada kano ti anyaman ang makita na. Agakas tada kasinsin mo iti uging, inak makibingay. Ay nawaw. Apay makibingay ka. Iti anyaga po. Saan kit din? Kaino boundary jay ayan ti kayo nga inugingan da. Anya? Ay. Di ka man aglablabos bakit? Ay nawaw, saan na pa naglablabos ti mga iti karbangan, lakay. Tano saan ka ngagtagtagaray, anya nga iti magimulam? Ha? Nagbandugan da mo dagi jay. Pino nagrigat ti aguging. Iso nga ron nga inak bumingay, tanarigat ti aguging. Di tapay makauging. Gaya man narigat. Apay nga rod ako nang maing bumingay iti inuging da. Katuan ta iso ti pandakabingay mo day jay. Na- Gaputa inuging dati kayo nga adda iti boundary. Ay nawaw. Nay, apay day tasako nga awit mo ipag. Ken apay nga adda ka diti pagugugingan day. Umay ko alaan ti bingay mi iti uging, bayaw. Kasano nga dabingay mo kung di ka matimulong ang naguging? Adda karbangan mi iti kayo, ta boundary ka nga rod tinangalaan nyo iti inuging nyo, bayaw. Ay nawaw. Apay, di mo ka di makita dagiti nagsag mo iti masakupan may. Isumot ti pinukan may nga inuging ka. Oh. Nagbiag ka di day taasa nga, no saan anaggapo iti puon ti kayo anagtubo iti boundary. Ay, aglablabas ka na. Kaya mun sakit ta sikati sakok ta sedden ka pa ipag. Ay, nawaw. Amangan no iraman nyo pa'y apukanan jay may sa akayaw. Ha? Kukami da jay. Ammo! No kaya't mau, ipapukan ka taragad dyan mi alungon mau. Ah, Kaya mau, anya? agawid ka no sa dino naggapwam. Ta ijay asapul ang titawid mau. Sana dito'y dagaming agkakasinsain. Awang babain mau, apay ang dakar pangam. Salbag da jay akasinsin mo. Tangsit. Apay, anya tinaramid na ya. Ibaga nakit din, asyak kano ti isa ko na. Idi dumaw daw atak iti inuging da. Katno ko na ngamin nga awan karbangam ijay, tanagbannugan da, bakit? Taday pa'y kasinsin mo nga imot ti ayunam. Saan kat asyak nga sawam? Jak ay ayunan, nga madi ngamin ti aramid mo bakit? Ay nawaw, anya kumangay ti madijay. Rumbang laang nga agparanod na. Ta-boundary ka nga ron, tinangalaan da iti kayo nga inuging da. Ay, di ka man naglablabos.
Ang mga mapunwandakan ka. Papainanda ka. Anya ngay ko matipag ko na am iti naramid na kanya. Di mo't pinabainan na kon. Nadadaal ti pusti dagiti alad iti sular. Ipatarimaan ko. Nandakan ka. Diyak masango, ngamin. At aramidan mi abalay iti kabangi-bang nga ilay. Mangtangdanak iti mga ramid. Inanay ngaminan dagiti pusti ti alad. Kuwi na. Ingka nga rod mang kita iti mang tarimaan. Ado dita ti mabalin at ang danan amang tarimaan. Kita ma, ang mga nulumbus ka iti solar da kasinsing. Sapay awandan sa ijay. Di na saya at naawanda. Tapno awan ti pasalsalay no ipatarimaan ko ti alad. Ay namo. Ay di ka aramid iti saan arumbang bakit ha? Pangaasim. Ay basta, ipaalad ko ti boundary, period. Ipatpatarimaan mat ni Auntie Cora di inaladan da. Ngam kasla dimbandan da mat iti solar tayo, tatang. Anya. Ay susing garaw naman ti kinaagom na kunak. Ay kat in kaanawaan tatang. Kas makita mbay, makumi-kumak iti trabaho dito kalapaw. Bay am kadilatan nga alaan da ti solar, tatang? Saan naga po ta inaladan na ket makuna ako kuana nanakaw. Bayak amalpas na apaaladan. Anya ti kayat mo asawan, tatang? Bayak amalpas na apaaladan. Sakbay nga aramidak ti addang ko. Anya ka di daytang addang. Maamuam tulata nakaw. Jak pa'y maibagay ita. Aday ta, nalpasan ti matrabaho dito yung garden. Nalpas na nga tan a pinabaliwan ti alad, lakay. Ay ko husto ano, nalpas dan a pinaaladan. Ay nawaw, bayam kadilatan at tagikuan dati pasat ti inaladan tayaw. Nagkamali ka no dahi ti pagarup mao. Saan naga po ta inaladan da? Kat kukwadan. Anya ti aramidem, lakay. Agawit yaw. Nalpas damat siguro ti inaladan. Apay nga urayam pay amalpas da, sakbay nga agmunay ka. Tapno dakdakkel ti ebidensya. Ebidensya? Di ka maawatan, lakay. Basta. Ala, agawitan. Inyalis mo mati alad, ipag. Pag ko na am anayalis, di tatisigod nga alad, na itarimaan laang. Naitarimaan nga. Tapno man didigra ka iti kinaagom mo. Urayab ti aramidak. Ha? Anya ko mati aramidam? Urayab ba? Hanggang di ka mang namnama ako kuam amin agundaway. Ay nawaw, amok tar aramidak, ngamin, adda nagadalak, idinto ta si kakit awan. Kaputada nagadalam. Ipakat mo matan ti kinaagom mo. Awan tinagumak, kukwami ti dagang ub-ubraan ken inaladan me. Kasta. Para makita. Ang mabainan ti tao amang tagikwa iti saan na ako kwa. Talaga ang mabainan ti agin lalaing nga awan met amuna. Ni, at damat tao nga agturong dito inaladan, kasinsin. Surveyor na kita kasinsin. Pinaladan mo't ngamin ti asawam ti masakupak. Ha? Ay, kwa, kasinsin. Pasensya mo na ni ipag mo. Nabayagan na pinaspasin siya kasinsin. Ang saan mo't abadidigra. No saan nga ikan itipagnakman na. Sana bali takasarita to ti asawa, kasinsin. Di nakamatladenggan kasinsin. Numalpas sa masurvey, ikak itipagnakman na. Ha? Anya nga iti aramidam, kasinsin. Yuman ko iti barangay kasinsin. Tapno bagbagaan daman iti husto ti asawa. Asaan na atagikuan ti di narumbang atagikuan. No dimngag ka kumati imbagak, adi ka agar aramid iti sana rumbang. Maliklikan kumati pan nakaibabain mo. Jak ninamnama nga ipasurvey na ti daga lakay. Ti amok ngamin, kat awan ti ammo day di ang kasinsin mo.
Sana ga po tasan ngagtagtaga rin tao. Kat tagibas ito. Anya nga itataramidag. Tulungan na kumalakay. Itatanaro ko dahil ikatin dati alad. Ala. Ingka dumawat iti pamakawan tapno di nakaidarom. Ang mabainak mat ama pandumawat iti pamakawan lakay. Ibabam nga minta pride mo ah. Kat ingka dumawat iti pamakawan. Wano, akita kayo iti barangay hall? Sapay dakkel tinagastos ko tapno maaladan lang ang ti boundary. Gaputa kayat mo tagikuan ti di mo kukwa kas di iti naramid mo. Awa na, adda mapukawan ka. Tanaggastos ka nga road. Kapilitan nga rod apaikat ko ti alan. Kan mapanak mat dumawat iti pamakawan iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, di nakidarom. Day tar aramidam, tadi ka kat umay mangan. Isam-sambot ko ti improvise nga ergan para kinibaldo ang manganok. Ay, umay kapay mangan. Ituloy munto day tainton malpas ka mangan. Mabitlaeng. Umay nakanong amin alain inton madamdamang kay. Ay nawaw, apay. Emergency aya day tairgan. Kay, napay emergency mo't aya ti mangan. Ay unay kan. Umay dangarod alain inton madamdam ako naknay. At danto man ang kwarta ko na. Makamu ka, Husay. Kalubaklat tanti ka nam dito'y lamisaan. Wan ka day. Saan mo't atong maray day tamakan di talamisaan. Mga anak tulatan inton malpas ko teraramida. Kunam abapan ka mga nop, iso ngayon sa ganak ti balon mo. Ang apay nga adda ka pay lang mat dito'y balay si Kabal daw. Ay, mapanak kumaytayan nga madi mo to irgan ko. Isomapan ko manan ipatarimaan ka ni Tata Jose. Day tantumot aganop ti pagasmam. Ti kakat mangkita iti sabali a pagtrabahwam. Ay nawaw, apay ay akong tranti kayat kong aramidan. Kat no damot man ano pa, kat si kamot ti mairanranod amapan mangilalakaw. Kat an-anuam nga raod no saan ko nga ilakaw. Di mo matmasida amin. Iso nga rod adi mo dildil lawan no inak agano, tamairanranod ka mo. Makapatay mo ilaka diti alingaw, no ugsa day to improvise nga ergan, Tata Jose. Apay kita saan ngay. No kaya't mo padasan. Ipadas mo iti kalding mo. Ay nawaw, kasanungay namatay ti kalding ka. Ay numatay di kaawatan amayat day ta tinarimaan ko nga irgan. Nalangarod. Bayada kon tainak man agano, Tata. Nadama nung pamgalingaw unog sa. Ay, umay naktumilakwan ah. Ay kawana, Tata. No adda. Mangnamnama ka nga umay kailakwan, Tata. Sige, mapana nga rudan. Sige baraw. Kagandandad ka ah. Day, apay day taawit mo abayaw. Anya tiing kabayungan, Husay. Ah, no niya ti makita dita di iso ti bayong kaw. Ay nawaw. Day takat ti ba day nga aramid mo. Agala ka iti mula ti akin mula. Apay nagmula ka mag. Ay na makibingay alabasit mo't. Saan ko mga alain amin? Uray ko nam abasit lang ti alaam. Maibilang latatakaw day ta. Uray, tadi damot amo asyak tinakala. Ay nawaw. Kasanaw no si kamot ti takawan da kadagiti imulan. Saan ka ding agsakit tinakamaw? Ah, anya ko mga iti alain da ka mulak. Ay saus, madiday tang aramid mo, Husay. Saan anasaya at ti agala iti saan mo ako kwa? Ay, nakadu ka manan, Berta. Han, maglisi ka man di ti dalang kaw. Manaktak ka mo ababa ka dat. Baldo, Apay. napan ko kinita dagiti bunga ti guyabano ta iti igit ti talon. Ngam awan matan. Anya? Ay nawaw. Apay ngay. Kano ado tinakitak, idi na pa na nagano. Hay, sayang dagijay baldo. Sapay nagdadakkel. Pinuros ko la kuman idi kalman. Ay, sus, asino man tinapan nagalang ay. Kanayon mo nga da mga laala iti bunga ti mula tayo. No kasano kat di mo mat ngamin masango amapan kitaan.
Taday talaagan anop ti kukaam. Nujak maganop di awang mailakom. Hay, awanan. Sayang nga talaga dagijay. Isupay kuma ti mapaglakwak. Inun-unaan nakmatan ti agtatakaw. Ay, no mabalin la ko mga ano pa nakaslaalingo tagtatakaw. Ano pa ikaw na Ahaw, day taman lang iwat mo nakunak ti makaad-adaw si kabal daw. Na, Aramid ti pakakitaan saan kat asaw sa ulaang. Surunkon. Ay nawaw, anya ngay day tanakabay ang mainsangpot mo, Jose. Ay, kamakidila ako tinaduma. Saan tayo makan amin dagitoy? Ipaloob mo tinaduma bakit? Na, nangalaam manan kadagita aguyabanak. Sa dinupay ko ma, no di itipuon na. Ay agar aramid ka manan, Husay. Akin kukwa nga iday taapon ti guyabanaw. Ay, jak amaw, tasan kumutin adinamag, tipuon ti guyabano no asino ti aking kukwa. Nakita anatang kinanay, kaya naluuman dagiti daduma na pinuros ka. Apay apinuros maaw kat saan mo mat akukwa. Uwin ata sayang nga ron. Jak pinuros, di madadaay. Di ka nagdan. Malusak dan iti daga. Sayang. Ay unay kan, Husay. Awan pa'y mat na saya at nga aramid mau. Oho. Inon una ang manan ti akin kukwa kadagita aguyabanaw. Kasanon no idinapan katawanan. Kasanon no ilunlunod na ka ti akin kukwa. Ay apaw, ay nakasla ka lang manok akutak. Ingka kaila ko dagitan. Iti kasta, makagatang ka itinaimas sa sidaun. Asino nga ta ti kanayon ang mga ala iti bunga dagiti prutas tayo, lakay. makita ko matapagmulta. Apay numapan ka ni kapitan. Mapan mo ibaga dagiti mapukpukaw a bunga dagiti mula tayo. Tapno maamuan namat nga addagayam agtatakaw dito'y lugar tayo. Una niya, ay dumagasak tuman nga kwaiso iti balayda, takasaritak to ni kapitan, maipapan ka dagiti mapukpukaw a bunga ti guyabano ta. Wan, ngam kita tama nga numalipatam tumanan. Salbag to mga minday ta, no asino man day ta agtatakaw. Kasano nga taayang agpaiso a maamuan. Tapno agpatinggamat tan ti panagtaktakaw na. San nga sigurado day ta agtatakaw? Maamwak tumilaan. Nasamag na iti akasabana. Adulakin di tibong nga dagiti saba. Ay, agsawara kindi takitag na danaloom. Ay, adamanan nila akong nukastoy. Kwarta manan, Jose. Ay, sinabag. Ang damot aso magtatahong iti saan unay nga daw. Ay, naglukon. Ang mga no aso ti mga no. Ay, darasak ti pumanaw. Ta, ang mga no masait na ti asaw. Dakasay. Ang mga no saktuki din ti paltugan ti mga no pa. Ang damot po untilan sunis ditoy. Oh, ay dawaw. Nagado ti bunga na. Ay, tinasayat. Umuliak kitag purusak. Karga ti bayong kao. Ay, ay dawaw. Kwarta maden Jose. Daytoy ti kunadaan na babtuog aswerte. Laki! Umay ka, mapantay tayo natin ng sunes. Ha? Megan! Kitaan ka man nung nalooman lang iti bunga na, napurusan ta. Megan! Ay, susay. Ay, ang taong agturong ditoy. Diyos kay, umay na ditoy. Ay, aglingod ka na itinapos ko lang bulong tilan sunais. Tapno didak makita. Apa yung taol ka, taol Blackie? Awan mo ti makita ka tao. Anyaya ti tata ulam, iti nga to. Awan mo makita. Ay, amang ano, daban niya sa ngayon muna eh. Ay, paltugak man tinasamot ka bulaw. Amang ano, jak lang makita ti tata ulam ti asok. Paltugak ko. Ay, saan? Di mo kalbitan ti paltog mo. Siyak na ito'y. Di nakpaltugan. Ha? Ito, Husay? Ano kasta? Sigagayan tagtakaw ka dagiti bunga tinulak. Ala, umulog ka ditan.
Ano saan? Paltugan kan? Umulog ako. Ay, di mo ipaturong tapaltog mo Awan dua-dua. Asi ka tiagal ala ka dagiti agpukaw abungat ni mulmula may. Ay, kwa baraw. Saan mo't italang mo't. Nakita kami nga do tibunga tilansunis yaw. Iswa mga alala ko mabasait. Si kantukot ti ano pa ko nalakayan na eh. Ay, saan barok? Saan? Ay, maasi ka. Ay, pangasim! Aw, apaya kastatit suram asim mang paltosay. Sinalbag na jabal daw. Dandanin na pinaltukan ay. Ay, nawaw. Tapay kumaapaltugan na kanibal daw. Kadang iti nga to timulan na alansunais. Idi tinaulta-ulan nak ti aso na. Timbangan ka, nay, insirig na mo tipaltugnan. Maawata kaun. Agtaktakaw ka, iso a pinaturungan na ka itipaltaw. Tawanan ba'y nabaldaw? Ay, saan ang babalin? Diyak ipalubos na ito ang napasamak. Anya ti kayat mo asawan, anya ti aramidaw. Mga ramidak iti sa bali apaltaw. Tapaturunga mamay tapno makitaw. Ay, saan ka nga aramid si kahusay? Basol mo nga may no apay a pinaturungan na ka. Ay, nawaw. Tay supay kati ayaw naman. Imbis asyak ng asawam. Saan ko nga ay ayunan ni Baldaw? At dakarbangan na ang mga ramid iti kasyakan ka. Nga main, taktakawam ti bunga dagiti mula da. Ay, kastaon iti kigtot ko itay. Kasano no nakalbi na. Di pa ka nababtog akon iti puon ti lansunais. Gunggo na ba? Agbaliw ka ngatan husay. Nay, anya ngay dagiti insangpet mo baldaw. Bunga ti lansunis. Pinuros ko ni Tata Jose Iso ngay nalak. Na, apay nga inalam, no kunam nga isumuti ng puros kadagita lakay. Uwan ata day mo ilansunis tanti ng alanan. Kunak ano banyas ti Tata ulan ti asaw. Pinaturong ang iti paltawg. Sa magayam, tani magayam Tata Jose. Agburburas magayam man kadagiti bunga ti lansunis tayaw. Ay nawaw, kat imbag tadi mo kinalbit ti paltog mo. Talbitak ko maangam nagsaaw. Ay, no saan na nagsaaw? Sigurado a pinaltuga kat natinag. No kasta, iso ti agtaktakaw kadagiti bunga ti mula tayaw. Sino pa'y kumangay? Naimbaglagan ta nagtaul ni Blakay. No saan? Agragragsak manin ang mangilako kadagiti saan namit ang nagbandugan. Ay nawaw. Apay nga addaergan mo husay. Papanam. Ay, ina mamakigtutan tinangkigtot kanyak. Na, takasano kumama ti panangkigtot mo kankwana. Paturungak ba itap no makigtaut? Pirmi akigtot ko idi siyak ti pinaturungan na. Ay, kunak no kalbitin dan. Iso paturungak mambay. Tap no quits. Ay sos, di ka man nag-aramid si kahusay. Laklakayan kang awan manaknakam na. Awan mo't basol ni Baldukang ka. Si kamot agdadata nakabasaw. Apay abalsam ngay. Apayaya, kahit kung arod mo takigtutain. Ipariknak magkangkwa na tinariknak, hindi pinaturungan na. Di naman pakibibiyangan mo birta. Inton kwan si katipaturungak na. Ayawan mo nusay. Dadahil san ti panunot mo. Di ka katagyaman. Tadi na kaindarom idinagtakaw ka. Ay, basta kinigtutnak, period. Kinigtutnak, iti uray la. Iso akig tutok mamay. Ano tan ni Baldo iti rabaw ti dakkel a bataw. Hey, naguray ka man tapaturong nga mamay. Bilangak. Tatlo intun tumalyaw. Makita na ang nakapaturong kan kuha na ti improvise nga ergan kaw. Maisa. Dua. Ha? Nini. Apa yung tatahusay? Apa yung pinaturungan lang mo tayo? Kanibusan naman si Kabang Ganob. Tatahusay! Ang dadakil aban niya si Timalikulam! Punta! Ne. Awan mo't makita abanyas. Ayan na ni Jose. Ang kita tayo iti ayan ni Kapitan! Salbag ka alakay! Ha!
Timaray mo tayo. Ay, takrot!